ole du zual hian Christian lebu number zani samsari paruk isualna dumma sela ti hiran requisa hela hi asapla chuan though your sins be as scarlet tinia chachinang so asal fine sang phota so mi fa so la so do ti la so mi fa so la so do ti re do so la so re mi re do re mi la so mi fa so la so mi do re mi fa mi re do ti do la so ti khani ta ni hei quartet ti te duet ti te hei la hian a contralto le a tenor chau den an sata la hian a vain pali in an sata chu wangin ka tiang khan saka ngai ta ni a thu in sang heta hian kan sa a helai hi hei repetitam sign kan ti kha hei hian ni chu vain a thu sak non tur sualna dumma sela fai takin alo omma sualna dumma sela fai takin alo omma sen ma sela dumma se alo var le sualna dumma sela sualna dumma sela fai takin alo oma fai takin alo oma tihani tani hela hian sualna dumma sela ti le fai takin alo omang ti saknon ve turani tani hoi khastaliang sualna dumma sela fai takin alo omang sualna dumma sela fai takin alo omang sen ma sela dumma se alo var le sualna dumma sela sualna dumma sela fai takin alo oma fai takin alo oma a thu hi fai takin ti ani thlat me hei a kat engma om lawa fai takin alo omang thiang khanita ma se a thu hi an sak moi don chuan fai takin alo omang ti khana moi zo ko me mi zo la chuan Reverend F.W. Sevicale Linonia Fanny J. Crosby Middle kan ti kha kami phua bok khani ti khani du tok mayang